Podaci iz 10. mjeseca 2019. godine govore da se na teritoriji Turske nalazi 84.684 džamije. Od toga samo u Istanbulu 3.269 džamija. Nekadašnji Carigrad danas ima 23 sultanske džamije. Laleli džamija jedna je od njih. I priča koju si nam htio danas ispričati vezano za ovu džamiju, hoćemo li unutra pa da nastavimo priču lagano, jeli? Kako god vi hoćete. Može, ajmo. Promjena, ne znam. Evo nas. Ja ću zamoliti našeg cijenjenog kamermana da malo obiđe okolo dok mi budemo razgovarali, slušali tu predivnu priču, jer si mi rekao da je priča zaista interesantna. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. Džamiju je sagradio sultan Mustafa III, a ime je dobila po dervišu alimu Laleli Babi, čovjeku koji je zbog svog znanja i mudrosti imao titulu Baba. Dok je Mustafa Han gradio ovu džamiju, čuo je da ga Laleli Baba želi posjetiti. Volio je sultan sjediti sa mudrim i učenim ljudima, stoga poruči bujru. Nakon dužeg razgovora, sultan zaista bi zadovoljan, te se probudi želja da se češće susretnu. Na samom rastanku sultan postavi pitanje: Vaša mudrosti, šejh efendi, šta je na ovom svijetu najljepše? Najvrijednije na ovom svijetu je nakon jela i pića obaviti veliku ili malu nuždu, odgovori šejh. Sultan ne bi zadovoljan ovim odgovorom. Pomisli, osoba koja je od početka uticala na sve prisutne mudrim govorom nije ovaj puta dala jak odgovor, te se sa svojom pratnjom uputi palati. Laleli Baba se osmijehnu, a osmijeh kao da reče vidimo se uskoro, poteškoće ćeš i sam uvidjeti. I zaista već sutradan sultan osjeti jak zatvor. Svi su bili mobilisani. Ljekari su primjenjivali sve poznate metode i lijekove, uzalud. Sav zgrčen, sultan je razmišljao. Konačno razlog se sam nametnuo. Shvatio je da je stanje u kojem se našao zbog prigovora šejhu. Odmah se sa svojom pratnjom uputi šejhu. Nisam bio u pravu, reče. Šta ćete dati za uzvrat? Upita Laleli Baba. Džamiju koju sam sagradio. Nedovoljno, odgovori šejh. Zlato, riznice i još mnogo toga nabrojao je sultan, ali šejh reče ni to nije dovoljno. Oslobodit ćete se ovog stanja, reče, ali za uzvrat želim carstvo. Ili i sami znate. Nije postojao drugi lijek za sultana koji se muči od bolova i sam je to znao. Htio se što prije riješiti nevolje. Dobro tvoje je, reče, samo me izliječi. Laleli Baba uputi dovu. Potapša sultana i reče: spasit ćeš se Allahovom dozvolom. Idi sad. I zaista nevolja napusti sultana. Nesta brige i bolova, ali i vladavine. Pošao je sultan sa svojom svitom predati carstvo.
Naravno, želja Laleli babe nije bio sultanat, ali sultan je uzeo lekciju pa mu reče: sultanat se mijenja za jednu malu nuždu, tako jeftino carstvo nama ne treba. I ime džamije je dovoljno. Naravno, Balkan Express, turistička agencija, svima vama na raspolaganju.